Saatnya kita buka puasa di rumah kan kakak. Baunya sate kakak. Teman-teman, ini satenya. Nah sekarang nggak kita buka puasa teman-teman. Sebelum buka puasa kita baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika adabtu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang saatnya Makan. makan satenya dong kak. Ya. Mana gimana? Nah, teman-teman udah dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.